Ukirorera haraihu maundu mothe mekuonekaga maharirikite igongona-ini ria kuhingura bunge ya kaunti ya Nairobi iria irikitie guthondekwo weru na muhano wa bunge ya bururi. Migeka mitune iria ikwaritwo ikunanagia ageni a bata nio megutanyagwo gwikinyia igongona-ini riri. No undu uyu ndunakinyanira thutha wa gutuika President Uhuru Kenyatta uria gutanyitwo ta mugeni wa gitio ari mihango-ini ya kiwira bururi-ini wa Sudan ya muhuro. Igongona riri rikoretwo rigitogotia ndugamano ugituika MCAs amwe a mwaho wa CORD ni marehitite kwaga gwikinyia thutha wa mutongoria wa CORD kwaga kunyitwo ugeni. O andu magietagirira kana igongona riri ni rigukinyanira, nyanake iria ikugagiriria ni ciakinyirie nja ya bunge iyo makienda mutongoria wa aria aingi aikio nja ni kiria makugaga ni kwaga gutia thirikari ya kaunti. Gavana wa Nairobi Evans Kidero na munini wake ni meyumiririe kuhoreria nyanake ici. Naona leo mmechangamuka. Na hau niho Kidero waniriria ati igongona riri ritikuhanika. Ile sherehe ambayo ingekuwako itafanywa siku nyingine. Na itafanywa vizuri. Mnatuona tuko hapa na viongozi wa assembly na sisi tuko pamoja. Na tunaongea lugha moja. Hata Elias Otieno tunaongea lugha moja. Mwisho wa uhoro aria megwikinyitie maumagara magieterera gutangathirwo muthenya ungi riria igongona riri rigakinyanirio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Amen.